Pandangan gini gini. Bunda Momundrup beli pernah sun kebayang lagi Pak Haji Sarip majikan tapi sekian nyangka akibate pertemuan kula karo sampean percuma mung gawe lara pikiran kring bareng ketemu karo becoden gawe lara pikiran kring. Oh kasih imbangan tresnakuna awan bengi selalu mikiri cinta kula emong ayah boci rokok yen cinta pelarian kula sadar cuma bagi perasaan bring lamun seumpamane bocah kuen dadi benalu cinta mana iya mene iya cuman bagi perasaan sing pengen kita mah beli gelem bring ari jare cungkring kanan apa sih kring ari wong wadon kaya konon sering bagi perasaan apa gawe laren yang pikiran buang neng laut aduh sing dua hejira ayah boci ayah boci ayah boci sing wong pengabdian sing malah ningkula lirumpama pengemis cinta ayah boji teknisi hejira sobon oh pura-pura demong yakin pecinta bapak tua kan kula butuh perhatian uga kasih sayang sampean tapi kian cintane putus ninggalan terus kula sadar cuma bagi perasaan oh kasih imbangan tresna kula awan bengi selalu mikiri cinta kula yen cinta pelarian kula sadar rayah boci cuma bagi perasaan oh lamun simbongen ayah boci sering bagi perasaan oh ning bancang iya ning cipir iya komplit oh bunda ya Allah bos kontrakan kurang ajar kena pimpinan
perhatian, kasih sayang sampean bos hejira. Tapi kien bos kontrakan, cintane putus ning dalan bos kontrakan. Gula sadar cuma bagi perasaan. Oh kasih imbangan tresnaku, awan beni selalu mikiri cinta. Kula yen cinta pelarian, kula sadar cuma bagi perasaan. Kering non lamun seumpamane gini bos kontrakan